សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំសាជាថ្មី Share Home ម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបន្តតាក់ទងមួយនឹង DistroKid បន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូ7ថ្ងៃបាត់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលមកក្រោយអធិស្ឋានណាឬក៏បងប្អូនយើងដែលតាមដានខ្ញុំពីមុនអធិស្ឋានចំពោះវីដេអូដែលធ្វើទៅខានបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង DistroKid ដែលជាក្រុមហ៊ុនកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងប្រហែលជាបានទិញគម្រោងឬជាបានស្គាល់ហើយជាមួយ DistroKid គឺកំពុងតែល្បីដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការអាប់ឡូតបទចម្រៀងចូលអញ្ចឹងណាជាប្រភេទ AI ក្តីជាប្រភេទអីក្តីគឺ DistroKid ក៏ដើរតួល្អដែរអញ្ចឹងណាគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនយើងនៅក្នុងវីដេអូនេះពី DistroKid របស់ខ្ញុំ account របស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញពីសមិទ្ធផលទឹកលុយណាតិចបន្តួចទេបាទមិនច្រើនទេបាទទៅបានកាក់សេនទេរយៈពេលប្រហែលចូលប្រហែលខែហ្នឹងអញ្ចឹងតើទស្សនាដល់គ្នាខ្ញុំនឹងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតាក់ទងជាមួយ DistroKid នៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកក្រោយបើសិនជាចង់ធ្វើការតាមដានខ្ញុំបន្តទៀតកុំភ្លេចធ្វើការចុចលើប៊ូតុងដែលមានពាក្យថាជាវឬក៏ Subscribe បើសញ្ញាកណ្ដឹងបែបនេះផងដើម្បីបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបន្តទៀតហើយមួយទៀតបើសិនជាករណីបងប្អូនចង់ធ្វើការទិញគម្រោង DistroKid ឬក៏ Sono ហើយណាបងប្អូនយើងក៏ធ្វើការចុចនៅលើនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងមកបាទចុចលើវីដេអូហ្នឹងទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើចំណងជើងវីដេអូបងប្អូនយើងចុចនៅលើពាក្យថាច្រើនទៀតទៅនេះចុចនៅលើពាក្យថាច្រើនទៀតទៅនេះមកឬក៏មកចឹងបងប្អូនយើងនឹងឃើញជាមួយនឹង link មាន2 link គឺខ្ញុំដាក់ link 2ពណ៌នេះពណ៌នេះហ្នឹងចឹងបងប្អូនយើងអាចមើលតាមហ្នឹងទៅណាគឺខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយទាំងអស់នេះគឺជាការមេរៀនគឺដូចជាវីដេអូនិយាយតាក់ទងមួយបាទ DistroKid ហើយនឹងការបង្កើតជាមួយនឹងបទចម្រៀង Sono អីចឹងទៅណាចឹងបងប្អូនយើងអាចមើលនៅក្នុងហ្នឹងបានបាទអូខេអញ្ចឹងមកខាពេតទៅទស្សនាតាក់ទងជាមួយនឹង DistroKid របស់ខ្ញុំមួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា app របស់ DistroKid គឺខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុង app ផ្ទាល់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកយកជាមួយនឹងDistroKid របស់ខ្ញុំមក account ដែលជា account ខ្មែរហើយខ្ញុំបង្កើតជាលក្ខណៈប័ណ្ណខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តែលាក់បាំងឲ្យបងប្អូនយើងច្រើនទេបងប្អូនយើងប្រហែលជាស្គាល់ហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងបានមកទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចធ្វើការទៅគាំទ្រម្នាក់មួយផងណាទៅជួយចុច Subscribe និងទស្សនាបានចប់ផងខ្ញុំនឹងតម្លាក់បទចម្រៀងនៅក្នុងនឹងរាល់ថ្ងៃបាទតម្លាក់ចូលទៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចទៅវាយឈ្មោះបានអញ្ចឹងឈ្មោះ Channel YouTube របស់ខ្ញុំនេះគឺឈ្មោះបែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅវាយមើលបានណានេះឈ្មោះថាច័ន្ទថនបាននេះបងប្អូនយើងអាចចុចនៅលើហ្នឹងទៅនេះច័ន្ទថនបែបហ្នឹងបងប្អូនជីសរសេរជាអក្សរធំក៏បានអក្សរតូចទាំងអស់ក៏បានអក្សរធំទាំងអស់ក៏បានដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង channel ហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញខ្ញុំ channel របស់ខ្ញុំគឺមានសញ្ញា tick នេះអត់បាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់បានសញ្ញា tick ហ្នឹងគឺអាចទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានវីដេអូនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំ Share Home ណាហើយនេះគឺជា channel បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅតែរកបានចំនួន 1k ជាងទេ 1k Subscribe ណាហើយ channel នេះគឺខ្ញុំអាចរកលុយបានដែរអ្នកនាងខ្ញុំអាចរកលុយបានហើយប៉ុន្តែគាត់ថា view អីហ្នឹងគឺវាអត់មាន view ទេ view វាធ្លាក់លឿនអញ្ចឹងអ្នកនាង view វាធ្លាក់បាទវាធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើដល់មកពីមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែបងប្អូនយើងអាចមកទស្សនាឬក៏ស្ដាប់បានដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍អ្នកនាងក្នុងនោះអូខេឥឡូវតោះយើងទៅទស្សនាតាក់ទងជាមួយនឹង DistroKid របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺអានេះគឺជាទំព័រនៅខាងមុខគឺដាក់ថា music បាទ music បន្ទាប់មក bank បន្ទាប់មកយើង upload យើងអាច upload បទចម្រៀងនៅក្នុង app នេះក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនបងប្អូនយើង upload នៅក្នុង app នេះវារៀងពិបាកបងប្អូនយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្វើនៅក្នុង computer អានោះវាងាយស្រួលវាធំទូលំទូលាយអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងហើយអានេះគឺជាកន្លែងក្រាបវាបាទសតិតិវាហើយអានេះគឺជាកន្លែង account ដែលយើងអាចទៅគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗក្នុងហ្នឹងចឹងឲ្យយើងចូលមកក្នុងអានេះគឺជាកន្លែង release ណាបាទនៅក្នុង account DistroKid របស់ខ្ញុំនេះគឺជា account ដែលមានអធិ2បាទអធិ2ហើយ account ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនៅវីដេអូមុនដែរហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំបាន add ជាមួយឈ្មោះអធិហ្នឹងគឺ2ហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូខេឥឡូវមួយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពី bank កន្លែង bank អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែង bank នេះគឺខ្ញុំបានរកលុយចំនួនពីវាបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនេះឃើញ
ban tí tên được như tại sao tại nhom thưa ní cái thưa chỉ là cái bật không máy nè bật không máy hai nhom ôn trong đằng hết và trong đằng biết mình ca chay hết bà nhom mà parapi biết mình ca chay tiệt bà nhom khơi nhờ bông ôn dương cọt phớ nè mê cọt phớ cho muốn nó bật cho miếng bò tê hay lui từ ní cứ làng mà khai châu pon từ ní nè bà khơi cái bàn trong vài trận mình tên nhưng mà ở tay chân này cái tết bàn tay nhưng mà chi em phớ bàn tay này vì lẽ cả bật không máy vẽ sư để ly từ kẹo bật tê đôi chiếc bật ong lệ tê đôi chiếc bật kẹo bật tê chẳng nè chẳng mà sinh một ôn trong bậc cao là một thứ mấy ban tu sanh á bằng ôn như bà sinh trong phớ ở để ly bật ong nâng từ không từ kẹo bật tê bằng ôn như cũng phớ cả phớ bật chi bật bò tê từ mình thà chỉ bật ong lệ bật Việt Nam bật chân của bọn ấy đấy một thôi chị bật đài vì release từ khéo của tết từ bà hay bọn dương ngộ ai mi phải chạy cái tết xem chứ đó ta nhầm ọt bàn phơi phải chạy cái tết chân cặp đào cặp ấy đấy ở đây bà như phơi bài nắng hay nước trong đi số kết ní cứ account bao nhóm ní cứ toàn ai đổ đối bàn đấy để sao ta nhầm đó nó cứ độ một nông nhầm bàn ad cho mùi nâng transfer dương transfer lôi pp đi số kết nước màu từ ní kỳ mai dương món ACA 7 chẳng á chẳng thay giờ vào biết bị hình trần chẳng là này còn là tật lối ní cứ toàn có thay giờ vào bọn bà thay giờ vào bầu bia chẳng là tận năng trong nhà làm bộ như trong video coi tiết bà tại trong video ní cứ nhầm prapi ca chạy nhưng mà prapi tật lối nước này nhầm rộ bàn tịnh tôi tên là này ở tràn thì chẳng ở đây nhưng mà prapi lối nước thắt ban nó pi a class ban nó pi athi tăng pi nữa athi mỗi bàn mán athi pi bàn mán hay ban tờ lơ bot chấm riêng ban tờ lơ bot chấm riêng nó cứ ban tờ lơ chrome hồn ấy YouTube rồi có Facebook rồi có TikTok rồi có music rồi có xem nhắc này trong video bài năng bà chẳng là tao nhận từ tôi sẽ tao kia chẳng nơi khung nắng cứ bao nhiêu ngọt thôi ca cho nơi lơ lại tô ta lên tới bà mà tóm mà bao nhiêu khơi nè bà hay bao nhiêu ăn chất nơi lơ lại ní cái này mình miền bay ở dương rơ hết nè bà miền bay hàng khóm nè chẳng bao nhiêu ai rơ mơ tới ai mà xoay vô bàn chẳng mà bao nhiêu khơi nhé này cứ chỉ Amazon download Amazon cái nè bà Sony nè bà miền trang không nằng ta bao khơi son đó nè son để sai để sao ta bot cho mình bao nhiêu chỉ bot không ai nó cứ bị order ly thực hàng nông tề bà bị order bay thực hàng kéo vật tê nên tề chẳng bao khơi nhé bà son thầm mong chẳng cái nào nè hay Facebook ta tập án PC tề này nè Facebook á ở trên này Facebook bao nhiêu ní Facebook ấy cái data so khi ra là media cái nè ban ha sẽ buồn say ban tịnh mình tên hay bạch trẻ anh sẽ ta chrome hồn đài từ tua bật cho miệng bao dương tại lẽ cho tới và chẳng nhưng mà đang thả lời nó việc toàn là bay được còn mấy giấy ta chầm mơ từ một tiết bà mà năm pi năm bảy năm được có từ một tiết và sẽ bật cho miệng bao dương ở bên bay hà ấy nhưng chưa tha về ai đang là bay ngày nào mùi chẳng nào thì bạn ta đây nhưng còn tao bảo ai phim phơi vì hồi ngày tại cho bọn khơi này cứ son bọn khơi nè son nữa bà bàn tay về đây những ban channel PV đó cứ ban nó pi ở YouTube ad nè YouTube ad ban chân những kề YouTube ad ban đập môi là chết đập bay sen YouTube ad nó cứ ban nó pi bên chơi cam nó nè khơi hết bà bên chơi cam YouTube ad đằng chấn nó không đi số khi nó có việc cột con từ lời YouTube ad đài chấn nó nè việc cột con từ lời đi YouTube ad những đài hay tí pí nè pi là hai mấy cái ban pi YouTube edit ban YouTube edit chấn nó nè an tàu an khói bà hai tí 4 còn mới tiết ói ban năng thế bạn chẳng đập bôn là lá chiến nó cái bạn ban năng này pi năng này bạn từ lâu YouTube năng ai nọ thì ở miền Việt nơi cái nông Facebook thì bài nó không TikTok có miền đây nọ thì bàn tay còn than được không TikTok ở toàn miền miền là bắt chấm riêng bao nhiêu bàn tay vì ở toàn miền bên nào do bắt chấm riêng bao nhiêu tới vừa cả cắt video cho bắt bao nhiêu mình chẳng này bạn trong bao nhiêu ngập lấy vừa cả thì do bắt chấm bao nhiêu được ta xoay rồi được không TikTok phong mình than được không TikTok mình than được không Facebook cái kinh nghiệm bắt nhom đó năng trong bao nhiêu ai tao mời không tàu bà ok năng cứ rồi bên kia chạy bên chắc là cho một không TP nè ở một cái TP nè bà mấy tim mối thì mấy tim mối là do TP mất ở đây cứ bài athi nó cứ một bao nhiêu nhưng miền athi pí là nè trong cái bài chạy dương tiết nơi không athi thì mối athi TP nó cứ một ban tặng lôi pan nè trong một ban mười tặng lôi tặng tam đang bán nè chẳng athi đi một bò nhóm này có khơi athi bò nhóm hết athi bò nhóm cứ mua chăn thón bị tơi chụp môi nâng chụp mua cho nó YouTube bò nhóm nè bà
អញ្ចឹងនៅក្នុង DistroKid នេះឈ្មោះ channel ឬក៏ឈ្មោះ artist អាចដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងឈ្មោះ artist មិនឈ្មោះ channel ក៏អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ artist របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបំពេញឈ្មោះដូចគ្នាបាទក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហានេះគឺបងប្អូនយើងកុំធ្វើដូចខ្ញុំណាបាទដោយសារអីខ្ញុំវាខុសហើយបាទខ្ញុំវាខុសហើយខ្ញុំអាចកែបានទេឈ្មោះ artist ខ្ញុំចង់កែឈ្មោះ artist នឹងនៅក្នុងចំណង2ហ្នឹងឲ្យកែទៅដាក់ខុសផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការបំពេញពេលដែលអាប់ឡូតបទចម្រៀងនឹងចូលទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័ន្តច្រឡំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអាទិត្យទី1នេះគឺខ្ញុំបានទឹកលុយ$8.95អាទិត្យទី2គឺបាន$5.35ទេបាទប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកគ្នានេះគឺខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការឆែកឥឡូវយើងចូលមកក្នុងអាទី3នេះទី3នេះបាយ tick គេនេះបាទអាហ្នឹងគឺដូចជាអត់មានទេនេះបាទអញ្ចឹងអានេះគឺបញ្ជាក់ពីតាមបទចម្រៀងបាទតាមបទចម្រៀងដូចចម្រៀងមួយនេះបាទបាន34សេនចម្រៀងមួយនេះអត់បានទេបាទអត់ស្អីមានអ្នកមើលអញ្ចឹងណាហើយចម្រៀងមួយនេះបាន8សេនមួយនេះបាន47សេនបាទនេះបាន27បាន21បាន40បាន42អញ្ចឹងទៅតែតាមបទចម្រៀងដែលគេមើលទស្សនាច្រើនអ្នកនេះហ្នឹងណាបាទអានេះគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនយើងតាមដល់ឯងខ្ញុំបង្ហាញអស់ហើយបាទបង្ហាញអស់ហើយអត់មានលាក់លៀមទេហើយអានេះគឺជា DistroKid ដែលខ្ញុំតម្លាក់បទចម្រៀង release ជាalbum បាទនៅជាភាសាខ្មែរឬជាបទចម្រៀងខ្មែរបាទមិនថាបទចម្រៀងខ្មែរបទចម្រៀងបរទេសទេឲ្យតែមានអ្នកទស្សនាច្រើនបទចម្រៀងរបស់យើងក៏វាបានខ្លះដែរវាមិនដូចទៅបទចម្រៀងបរទេសទេបាទបើសិនបងប្អូនយើងអាប់ឡូតបង្កើតជាមួយនឹងបទចម្រៀងបរទេសក្រៅប្រទេសទៀតហើយមានអ្នកទស្សនាដល់ A ដល់ K ដល់ M អាហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងឃើញលុយហើយមួយខែម៉ូតូមួយគ្រឿងអីចឹងណាបាទ2000បងប្អូនបានឃើញនៅក្នុង Facebook ហើយគឺមានមេយកទៅធ្វើបានច្រើនណាស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអត់ដូចគាត់ទេហើយខ្ញុំក៏តែចំណាយពួកគាត់ដែរពួកគាត់ជាអ្នកខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏ចេះតាមពួកគាត់ដែរហ៊ានស្វែងយល់បន្ថែមតែប៉ុណ្ណឹងបាទអត់អីទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនេះក៏បង្ហាញតិចតួចទេតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតាមដាន channel YouTube របស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់អ្នកនេះហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចធ្វើការ comment ខាងក្រោមវីដេអូបានបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយតាក់ទងជាមួយ DistroKid នឹងបន្តទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចេះគឺខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមបើថាអ្វីដែលខ្ញុំអត់ទាន់ចេះទេគឺខ្ញុំនឹងសួរបងប្អូនខ្ញុំវិញហើយបាទអូខេអ្នកនេះអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនស៊ូៗទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងបាទដើម្បីយើងអនាគតទៅមុខបន្តទៀតបាទអរគុណ